Ringkat katong bandrat dyngkhong yang jingpang tuberculosis ke Office State Tuberculosis Officer Meghalaya hakajing lang buat ke Mall Biodiagnostic Private Limited kala penloya ke rally buat ke jingyat kejat lani ke Walkathon haka arpsau terik ulber arja arpulai kum ke kubor banya wer gi nongshong shnong banya snok tilang na ke benta kani ke jing temu. Ya kani ke rally las dang na office NHM DHS Health Complex Lyngba hakapor nyo bejimen steps IGP point but ya ke Walkathon las dang na IGP point but penkot sa RP Chest Hospital mau ba hakabalawan banya simbenta dagi kena puli nagi college hi samla puli nursing but ki nongshong shnong kanong ba haringkat ru kajing don lang jong Dr. Duke Bingstone Lyngba Medical and Health Officer State TB Office but kiwi kapang pedeng jong gani ke program kalong Yes We Can End TB. Spread love, not defeat.